Ino ni metha Nteto ya Weru Thaa Ithatu inkogwatwo geni mbetagwa Christine Wanjiru mwananiria wetu wa mathithio tuko mundi ni Jacinta Kagwiria. Kuma mwambirio ni wa mwaka uyu ni kwithiritwe na ruaria rwa kuthondeka gwa kiama kia Mumiru na nyuma ya spika wa bunge nene gwikirwa thumbi na gutuika mwaria wa Mount Kenya atongoria mamani maugire ni makwenda kiama kia Mount Kenya Ace Ruarua ni kwaniritwe ngathiti-ini ya thirikari kugarurwa kwa mabisa make magia Profesa Lekiapi na gwichirirwa nikyo kiama kia Mount Kenya Ace onethirwa kiama giki ni kirumiritwe ni mathina mamengi gucagwa kiama giki kuretete mwanki umunene wa gisiasa akaunti ya Miru gatagati ka thingati ma CS Peter Munya na governor Kiraitu gukionekanaga rukuo kwarama ona nkuruki ni kumani na onto uyu nikyo tuko mundi tuko Mount Kenya kinya nkuruki ithiro gitonekagira moni maku kiri 40321 na wambiri na kiugo yes kana no indi mbere kinito itukubanganiritio tuko mundi. Gavana Kiraitu gucokera nyuma ya mweri umwe kuonekana mwingine. Ni macoka ma cukuru kiria arutwo mafomu na aciari mena uguoya ni goro ya uturo. Akari kithugugu kubithukira migunda ya maria mabingirite njira. Twakuretera gicunji kia muthia kia ndethia cia thina. Tukemberie nyuma ya kwithirwa tumirite mwingine kwa ebinda ria nkuruki ya mweri umwe gavana Kiraitu Murungi na cokerete na kumeneria aregani mawe ba akuga matina gintu gia kuba Amiru. Kiraitu akiaria na meneretie gavana wa Karasha wa county ni inu Peter Munya akiuga na gwikatha mambereria kiama gia PNU mbere ya kiyukwa ni CS Munya. Muthuri Murio kiga twamberie na inu. There's something I always say that I'm not as foolish as I look. Nimeona mambo mengi. Na mwanto wete tanande undireta no na nachoka kairi. Uju ni gavana wa Meru Kiraitu Murungi nyuma ya kumarutha rure arari na kwithira mwanki jwa gisiasa mono jwa mantu abia majugwete mwanki. Ni mambo ya vyama ni raira akio ojine the number of political parties have been in this country. So experience ya vyama ya siasa, I can say Kiraitu Murungi is among the most experienced politicians as far as political party politics is concerned. Na kuonanio ntububu mbere ni kiama kia PNU kiria gitongeretwo ni Peter Munya auga niwo kiambiritie na Munya atibiri gwikumia nakio. Hii chama ya PNU wanaibia, I'm the one who formed it. Kureba kuwa tutu antu batara tonyo kubanga kiama ni bautwa bagwe no twari no tubanga kiama ya PNU. Tulipanga tukiwa Nairobi kwa mkawa twari na twari register na twari tenya kala ya mburu. We came to tell you about the party. Obairi na rukutonya latiri ya Kiraitu ni Ayubu Bundi mutongeri wa baraba nini mbunge ni Amiru na muregani wa kuwe wa Kiraitu Murungi. Mtawataja kama huyu Ayubu manto hiyo rongo ya TV ina hakuma kiamene yetu. Ayubu akiongea ni kama mtu wa China ama wa Japan. Nani mtu tukulingira kura li. Mtu wa Japan akisema hiyo chama yetu ni mbaya. Can I lose my sleep? No. Nasema takuwa running mate wa nani? Obutatu kutonya latiri neje ni mpuru wa buri uria kuwa urathumbagia Munya miaka mithuru na uwa kumuthumbia. Miaka 5 mpuru alikuwa amezunguka area hii. Orogono ina runa ande no ruwa ina ruwa gitariu. Akiwa Munya akwa mwekuru miaka 5 inde gute bakuthikire gutenye. Anga mwekuru nane nkore Kiraitu Murungi. Anga ni atuje nae na twari. Na ande adaithiro kamero kaire akiuga
Kiraitu Murungi kwa miaka 5 utina nge nane gorumunya murume kila munya na mirori kara yerinya kairi akiri manto ja kiama jaja kwalire muno aguthe nyuma mieri iri woruba kiama bokethwa bugicionania 2 months chama itakuwa huko na itakuwa kama vile ile nyingine. Hii ni mambo tutaongea tukiwa kwa chama to see how we position ourselves. Tutetekiria rubange watujire rinya, then we are comfortable in the hole. We have to get out of that hole. Kile tunaomba tukiwa viongozi wa Meru ni tupatiwe heshima yetu. We are not saying we are superior to them, but they should also not say they are superior to us. Augitera kinyete nandi na beri kuthona kiama kiawe nontu acore bae bonde be na bia manate beri kuthwa gitigwa nyuma. Carlos was my classmate. Tulisoma na yeye. Musalia Mudavadi was Minister for Local Government when I was Minister for Energy. William Ruto was Minister for Higher Education and Minister for Agriculture when I was Minister for Energy. They were my colleagues. Kukiriba kuona vyama vyauri. Why not Kiraitu Murungi? Wewe ni tangatanga, wewe ni kiwereweke. Kiraitu Murungi is independent. Hata mimi naweza kuunda yangu, which is none of those. Wengine wakihesabiwa, hata mimi nihesabiwe na mvumo yangu. Na muthiene ni kuorotera kiama kia Jubilee kira ugite ni gikuo na mtoro kagire kuromana gikiura kituno twitite akethro akiona nkanga mbute. Wait for Jubilee in the next elections. It will be a very weak party. If you want to lose the elections, start with the Jubilee in 2022. And the Kiraitu Murungi does not want to lose. You know the Na pipe mwanya cheroji nkiripotera Weru TV bitamuthuri Muriuki. Muthenya wa umuthi arutwo ma form 1 makiambiria mathomo mao ma secondary aciari na moni monenete kimako kiao ni gwitegwa uchumi makiuga matikumba kugura into imwe cia cukuru mariuga bamwe na kuri babici kuri na umunene kiri kugura into cingi cia iria ciana igatumira kagitanio kau namo arimu ni monanete kimako kiao gia kuongereka gwa ciana ire kuthungira form 1 cukuru ya Borerure ikiuga ni gwatite nkuruki arutwo 500. Sukuru ne yandaka